Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribat tudena pa upamulaiwi cara maye uparingan ramanangi makadair taku angkama mana carita tabawa pole bolata ta carita mijolo. Ya. Tapi yo kolatu ni tapa pisau ni. Ya, haring kalingan ya pa. Ya je kumakui gata ta cica moje mati marukan itu. Ya. Jadi tapi ai aku pasapar itu Pak, parmi ko jemana masih ada haira deje nempar Pak macam mana mampar ngalira. Ya. Ini saja maka de ya nang katau ti macurita ko masige ko mapedato ite madaripu satai itu kume mate. Ya. Ya. Yang kedua matana-tana iwule tai itu kumate. Itu dua ya kore mata tanda-tanda ini ko katau matuli macurita itu dua yang kayak itu. Magai bicaran na po nga Allah Ta'ala to ni nabalibari na sa iramping ngi to lima curita ti. Tarita na din nagamangu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun wa libashu taqwa wa samaratul ilmi wa zinatul haya'u. Sadaqallahul ladhim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minas syahidin. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikasikanjana tepaja ipangolo tanra asyukuru ketan dan nia papuji simata talori pong Allah Subhanahu wa taala. Nasaba papi di Cina, papi nyaman nalori pada di manang. Wa in ta'du ni'matallahi la tusuha. Ya kumelo kiri-kiri papi nyaman na pong Allah Subhanahu wa taala di itu liri-kiri itu Pak. Madura kami ko de tamatana ko pong Allah Subhanahu wa taala. Namun si tinaja itu pada ipaha papi nyaman na pong Allah taala kulino. Walang isi dicontoh. Coba-coba ni gari mande durian. Kendro migang kamanyamang. Gang kami itu kapat 3 rota. Coba-coba gari mande si ditabasang. Manyamo pagkata sadi. Iya na si kanja na aja na tupada matareka ilalan na tutong lino tayo. Oh iya Rolino. Luar biasa papinyaman na po ang Allah Ta'ala. Tapi makumiro. Ternyata papinyaman na jancingi po ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kay okos serimundin na po ang Allah Ta'ala. Pero makadana bita, ya tunyaman na lino umakumakom itu. Ya kumelo ko rasaka ang ipapinyamat tungot-tungan na po ang Allah Ta'ala. Mati ni Jolo. Dengan cara la yamutu ahadukum illa wa huwa yusyriku billah. Ajalalo kumati kude musangi nanuna ang kajigamu. Asi jancingamu si bawa pong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa iya tuatu na pa isuro nyawe tamak kulan rolina tay kumupi parimanan na indukna. Makaday nyawe Allah puang melu ni mewa masarang. Ya. Nyama pasat ditulis si bawah ki manang kata suruh kak tamak kurwatah kalina yano. Manang ka tasuruh kak salai. Agana sa pong Allah Subhanahu wa taala de usalaiko. Ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, macawi pa na pasapi na urat 3 ru. Dengan cara upanna mu mabela-bela
repe kak pe masija. Upan mutah kalupa ingaranga masija. Gangkana aku raga manobaba musadari lemu ti merepe ko ya nama kanjak bate ku masurumo bi ko lisu apa detal lisu. Kulik ko kuya ukku matok ku pe mangia lisu. Iya nama dari dia ni sadari. Ya. Ya. Gangkana insyaallah alhamdulillah. Ajakin nang kapaja si paringarang ilalan na tutong linotan sabah. Ya tuje na sabari kumani na tumasyarobet tu. Nomor sidi na pasu. Nomor 2 puji-puji riele. Nomor 3 itu setange. Ya. Nah jadi itu setange kutuli jalloi mewatotu. Maka ada setange si tipakko ka iti galagala. Maka dari sitangi tuliak tu mana mujalluk dari kau sadari alim maka dah biasa mume ya tu. Jadi tu kata pak dia nak biasa lo masih gin na tulis sitangi na penang kurang. Tahu masalah pahang ya tu. Tahu masalah pahang. Iya nih situ kan. Makanya si mata syukur ki mapuji lori pengalatan. Makanya ya dia tu napa jawab peringerang maka ia tulino pak. Upanna na megalat da warang parata manda sarasa gitu. Ya. Manda sarasa. Ya ko malongi galut tanay di mana me mu may ay mo anak tatayari to ko lisui. Bayne tayo na matanga ke na macai siki make matakola dan ni. Jadi di malolongi galut ta ya ko melo kiti manda sarasa da malongi darat tamege warang parata syukur ki. Alin ni teh sesa na umay idi mege duita sumbangan ni asida kadakan ni sari ko mang marakai. Ya. Dia na tu nanda sarasa, dia na tu mana sarasa tu. Ya. Jadi nimma tu aruson wa mahruha dua mi non ripo ngalla taala taru anya menyemangi kulino nomor sidi asukuru kepa. Ya. Pekku ni palit tu sukuru kuma pariki. Nampi tu ni las atau melo tu pada tahu. Ya. Sabaraki. Ya kong ka tahu pak maparri dalet na macipila da duit na kan naila sa sabaramu ki. Tapi mawata tu sabarai. Ingka mola la de na mawata sabarai tu 5 kanjak paparingerai maka da ai pajamo maparri rumah tu kumate. Pajamo malasa kumate. Ini. Iya kodene palari lokro runtu esa berkenge. Ai manoko kitu. Ai pengala ta'ala sumpah dah jipit na itek. Makku mana batiwi. Mak birjama makku mana batiwi masikri makku mana batiwi. Manang kakasih na pitaya si kuiwi. Makai denang kanaring kalinga. Jadi kong katau pak toli mas cara mata nama kelas simak de tahu makurapahang itu. Kenapa? Ya. Kurapahang itu pak. Makai komi runtuh he. Makanya dia yadallahu bika rajulun wahidan khairul laka minak dunia wa ma fiha. Ondona perluan na pengala ta'ala si paringerangan ya. Ya kong katau si di lo tuju idi nasabari masarulak bi ya tunai yalino lolo disa tapi okko pesorimon diruntu. Kopi. Sinna masamin kadare salawa masalore balbina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si di Nabi purna tusuk pengala ta'ala taliwa kanjatna. Ia memang itu makara pamasir sini nalang. Mega mau tu tahu makanjak mega di ceria lena di cina tak iya nabi tak mega di cina makna tolina peringa tolinangin laut tiningaran na di cina lena. Apa tahu di cina memang mau. Ya. Gangkan naman jadi pasabar di sini namanya kecurang. Ya. Wat ditu malah salah sauluki kolino pak. Wat di mata kotak koki. Wat dengan kata cini-cini tapi dia panapasita yang ipu Allah Ta'ala. Tapi najanjikin na bita. Mapamulay ilang adangang. Napasan-sanang ipu Allah Ta'ala. Letuk suruh kapamasin ipu Allah Ta'ala. Iyan na iya cinay na to pa si pulupulong. Sarikpang si pulupulong si pakain ra si pakaruro. Ya. Agad di iba pak kutumate. Ya. Pak di sagay agay ba pasi kutumate. 2 metro ibawa ko tumate, nadita matita. Nomor sidi amala, nomor 2 dosa. Di kagalan.
Pada makir semua kita tapahan ya rumah kada dua mije paling agak bawa ko tu mate. Amala mina dosa. Makanya pada nangis ron talipun kak telo matasya. Ure isamatu. Anak-anak SMP kasih kecelakaan apa. Nah, upak guru kia, di upak guru ki pale upari ngerangi pi. Angka tau mengkalinga kariba amati kan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. We anu mate, sian naruna mate ai matawa me matoni. Mana ka matona roi pasisumpu amati. Mau malolo mati to. Oh ya na roti garu, kere gi mon romate sian na nalapu mare de nengka na pada piri atin na mahkada upah kutosia mate. Jadi dia nari pengaja. Padahal perintah itu Nabi Muhammad SAW wa aksiru zikra hazimil lazzati. Ya kumande kuna malundra-lundra. Paringarangi muele mu mahkada. Ya kupong Allah Ta'ala mateni laba wadi jaji malundra panayana dia nagakalalan. Ya kumatindro kuna matinro mu maingat moko desakar matinro mu pokotu. Itulah sebagai tanda was-was di dalam kehidupan. Sini nama soal dari makan naro mumpun da pindrang mo pipong Allah Subhanahu wa taala sungan sebab ia tua-tua ngangina pada ipahan ni maka da ia rola bae pada irisan ni pada irisan itu dituga atau di nisang ya tutungan raba maka da isi kuat puri ya baine ia waktu baine dan lain sebagainya ya ia waktu masa gene-gene dalek ko ia waktu irisan mana yang kedua makoko irisan to maka do ia makoko angka kiko ilanan masjid al-khairat aga pasirosan al-khairat. Ya. Onrop pasipulu DC. Jadi kung kataw kumay marawi na din na lomak birjama nak belat na itu DC. Fastabikul khairat syiraira kupuko DC. Ya. Sinna masabit tapi ya kode nangka tingkali nga pangaja pa. Di moje asas sumita tahu mati dito na mainga. Magin din na menga natuli malam ya onrok kumit makabili. Yan ang kataw lo tumateng iti mala ya babolak ko na curita galungang makura-kura pangajana tayo ito. Pak besa ko to lo Allah penuh kuru ya boleh penuh kuru boleh mata siete dia mo paro agan aji goreng kumakiwi lanya ita bunge lanya tuwena anu inna jappa mana kamaji pelamah kowe tulin natumpa di pung Allah Ta'ala. Denengkah ningkalinga-kalinga makada yedi jaba-jamatta atay pole ripong Allah Ta'ala isurumi makari surang pamilaw dong. Yan ay di me patantu dalita megay katula saulu tabulay. Para sere naso ya mana bunga nama de nasi wah make je tahu samana je dinakan remputu na ko jokay. Rupa galungnya ko kampo pedag maka tu dan dah. Alhamdulillah Pak Ustaz, nulin apa nasi kena. Oh ya alhamdulillah. Di sana waka asewe serat dana. Ina ada iko digabusi. Iro bicara nalino. Meko memang mitulino. Makanya kari pengalat Allah ilan na kurangnya unru nilurat aja itu madicing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hazil hayatu dunya illa mataul gurur. Ia tulino onro sau-sau, onro makareso, onro senang-senang, onro sipa kaindra-indra. Tapi ia kodemu pahang sipat nalino, tolina ceko-ceko nga kutumu mati. Ti maripa itu Pak. Ia nalino me matoro ki maripa je. Makanjak mo to maripa, ko agama maripa ki. Kanjak mo. Para pasapari itu termasuk tuh naripai agama Pak. Ya, iya na pura masa panjang asar sadia memang nih. Makanya kada nanya meje mi ya punai tunga-tungang tapi dito na wading cerobeng di nota. Sebab lino mo pa yun ro. Sinna masabi ka narima ko na ro. Ang kanang kalau wacara mo ko daerah Lancirang. Ya. Oh ipirang kang idi. Pending matur makrem itu mana kapapirato pau kampungnya. Ya. Angka kurtu kambatu mapasap pintu gerbang. Oh makanya tuh ya paringarang ya.
Agau kina corona pasang. Dunia ini hanya sementara. Akhirat selamanya. Allah terutama pudangi masam pajak berjamaah tuling kami pasang ya roga takut desi sagapahan nata iya. Makor pak, udah nak kadaring kadi teh mana kan mana ada yang pang. Oke na tu pengajari ko. Tuling kamu araku be makanya si kanja na tor mering kadinga ni pake pengajari aleta ni pake pagainga aleta di waktu tak kalubata. Sari kemengi dena mega deci. Inna li rabbikum fi ayyamin dari kun nafahatillah patarradulaha ilalanna tutong linotaya de mulle pugok manang dicingi ajatuna nami gamok beng. Ajatuna nami gamok beng. Ah sino na masabing kadere? Masalahna masigi pa. Alhamdulillah masigi tayo. Wah, di sakaragan na itanga na din makanja. Tapi utang-tanga ko jamae mega mo. Jamae keri kami ke pasapari. Ya. Alhamdulillah. Ya. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu haqqal mazuri ayyah karimazail. Ia tu masigi pada yasidi bang pakanjaki onron na mema pengala ta'ala tamu manang ya tan na matapa Jadi itu yang kayak masigi pengala ta'ala tuliti tamu aga na tamongi tanya bepa tanya werinu tanya susu aga pale ala birem. Jadi ku pak berjama tu malabi. Naya ku pengala ta'ala malabi ki dena gaga wat dia kita ora latu surga pamasena pengala ta'ala. Apa purai nampong sininna malaikatku upakalabbi tu yanu nasabak tu liutone ku masigi. Rasanya. Sinna masabing kadere dengan cara areng kalina ki. Kung Allah Ta'ala na purame manit. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. De na pada tau tori man kalinga si bawa tau de ina ring kalinga. Apa ipahan ko man kalinga? Ang kasi di sapuku iero sapuku leleng aguron na. Pada kormalangi yoko pura ni mandre subu asala pesat dingi minu ni pema kopi susu. Nampa mapelo. Na puranga tau dan nai makalele je tarikat nero sapu mudahku. Mana engka dana. Dia je kare nang kanalai puasa tapi asal pun aku. Bir ngak juro lo boleh. Apa polik kui merusak padi. Kode sumpah-sumpah cede. Lautan ini dahku. Majik na curita iba inimu asal masak di korek ko subuh ko ile ko puro mande subuh bukan nak dana na tahu na melo ayasan dia na pabawi ki po ngala talo nasa ko din uli bawi agi agama agi kewajiban agi pura nak mande subuh na tarima po ngala taala moto ka macina na minu ko minun na magi puasa na melo wah laleng ite dia nang kanaring kalingan adaku mas sampajamugi je pele dana tasi samaya mas sampaja tuka mate cica sampaja subuku cica sampaja loroku sisa to kuasarai sisa to magrib situ pura ni dena kamu dak dena kana kada na tu ya mau tu dana makuli kuling je kuna tarima ni ponga la taala ya tu cica ta cica mi je sampaja ngi tarima ya me to empe tu dah jama tu ta kita orang ko ni tarima ya dana yakin ana tarima daku lah saja itu bicara tuh. Engkau kape sampaja makor. Cica itu nasi terima. Ya apa me tu tempe tina pokok akali mesi suan di bata-bata mau piko dene terima. Adaku. Aish, lah saya. Adaku aja pilih de macurita. Ya kama tu pakai mucurita ngite madu salat aku tuh. Wah, si sanai reki makrai bainena. Aga wat di mugar-gar ni sapu mur kasi namai weh masih tungan nyawa aku mite. Si sanai reking engka sapu ku mati sapu na to adaku no ku matu di pasuru pasibawang pas pasuru no ku timang ujuna kada dena wat di ngak no ku kalampung sapu dak ma dana magi dak ma dana matampu bayi ku dak
Haga hubungan na matampu na bayde mo nakar. Ay de na ding. Lalato kan di pa niya. Sini na masabing kedere. No ka mapasuro. Kurang mapasuro. Disak kada madosa ka. Puro pasuro wilaw dong ang ini. Taubat. Napa wilaw dong ang isap. Allahumma la salla ila magatas unta terus nasihat. Ipu digaga mawatang. Widi mirurang magampang. Ituga magampang widi mirurang mawatang. Wilaw mulumuti ipu. Walay pasabarang ang kakukwe. Sarikwam mangi na may nga sa pisako. Pas iro tanah pas capturange pimamuan utaru cek di kukan kuku. Sini nama sabing kedere gangkana ipabatu tu kok makor ipabatu. Iritai makarade angkatongan ya kakek. Pas menreka mak jama na lokre. Napasiwan ni mak bani. Adana salay ka pasapi sa bitemu pasuru iro sapu tadak kumagi dan mangin tu yang karaju-raju adakku de marepano. Senere ke dakku de tim ngerang kapang nak de mak bani dua peni iro bajana dega mak bani dua peni kesidana. Ay napan rasa ku tilengkai makor wita dakku de ira de mau sampajang. Man rasa tu. Ira de mu pindra ia tu sipamu. Aga je motun. Kuma bicara pengalatan aga matun. Mana kemana aja dia mulai pengajar iro mati. Sinna masuk apa cuban na iya tu jaji makara. Cica mi masampaja iya kuma puasa iya namelo na puasa iya leni taba. Iya tu na pago na bita. Mana kade mu menga. Wah. Ada na barangka pale bokmu. Sapu wa diindran-indran dibaca-baca. Adaku. Di loko je misigi. Loko kejumai lo no maring kalinga-kalingai. Bah, manang kamana mak. Pamasina po ng Allah Ta'ala. Makaili ang kako. Masigi makajuma. Lau biar dah kaja mo kumundri na imangi mundro. Itu misa patuju. Dia na sambara tawa di mundro ko to. Nomor sidi. Ya kode na makanja jenne na tawa nondro kumundri na imangi. Besa tak salah imangi. Bisa. Sini na masabing kare na puranga tepa makara aish. Di mana dia rapi sapu tak kuimangi di tuno kata mana rapi na mancaji micawa manja tanah taruh kemana kita para je sapi malak tu kumata hayai daku ai melu ti Pak Guru Jolo mari DJ nang kanaring kalinya natu dinasang ngene maca sinam makanya ilan natu tu ngadi no tayana paringarangki iya tu amacange ang kepak gangkan dijajak tas ngeli ta maca din mereka tapi iya bodonge digaga pak gangkan tu sangadi kimi kumite tau acep na cau tau bodoe ya ditai tani ku talipisi ku HP ma pagewat tau aceh ditani ya engka dia aga tau aceh mak bejuranye par bejujun bapak ero ya ikalo to pilih mana ada kuarlah ya na ya sange ya tau ya cang kapak gangkan ya na tau kami nak bodolat dah sinna masabeng kadere aga pasabarna inna nafsala amartun bisu iya kona pasumun tu lino gangkan na demu pahangi mo anun na tayo mo satu anumu dena mulo tuju dena mulo tuju sini nama sabing kadere jadi makona naro ang kapanarima saka di dari makona naro kesimpulan na tengkalinge kesimpulan na sininna na bicara po ng Allah Ta'ala kulalangi kurangi pasti manang. Sininna na paratukangi na bita makbuat tangamanat digana wirimpil. Salasidinna wiri karan na po ng Allah Ta'ala maripaladai ngaralalan na tasyaswe. Kullu nafsin zaikatul mauti sininna makanya matimana ko nadapi wattunna. Yan na raja na pajat tikara. Jadi kalau ki galungin nadapi ki wattu sampajang. Loki mak baja-baja se tingerai sija sinin na makinya we mati mana ko nadapi batun ai disu itu mel disu mas sampajang itu masalahnya ya
Yang kedua, aja lalu mumate kude musallat tungatung. Maka sipi paham. Kadao ia pun Allah Ta'ala. Butung digang malindu risisena. Pauleh. Pamil. Ya. Nomor telu. Al-alimu aminullahi bil ard. Ia tahu mareng kadingenang kapahanna. Tahu ia taperi pulir pun Allah Ta'ala itu. Tahu icini-cinongi pulir pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Makanya entah apa aja mereka dia. Ya. Sini mah pak ya kode cili na caca maring kalinga pak ya utan relada mau kumai utan itu he. Ya kalau kak mata siapa ya kau kata dia na rupa okum tasi lengak. Tahu kumai. Ya kalau kak mata sia okum itu tak bisa makar engkau bitarian mak di rumah tu kumai kak. Mak komo kilu na seribu kudi di pada bakai si tindro ni pada itu rimpah. Maka do cili te mengkalingai anu pangaja. Makanya beringerangi. Angka matu tak perluangnya tu bici la ilaha illallah dena melutama. Magina te tama metala da ita corubengi. Na dapi watuna na tutu di pong Allah Ta'ala. Makanya macano tu ada ipoda kutu mandisimupa. Kutu magala mupa. Na dapi si di watu. Ya komo bebe kelo na tade tonu lima mamai. Ya na dena makanja paringarata. Turusu ya kame. Ya dena makanja paringarata. Pekasingi agamata. Cicam mitawe mati sesekali na ipake mati. Walaupun napalatukan ipong Allah Ta'ala inna rahmati take libu kadabi pamaseku nalitutu caiku tepi temako tapi ku teni temako de tu gagawaruan maka dai puanya wa ipanna mu mabela ya kumeko salama di supe masibawa ya repe kape mang pakanjaki peringeram pakanjaki sempajamu pakanjaki sipatmu pakanjangi asisuntumu lori perato. Makanya terakhir uparingaranga ki wapatu-patukan nomor sidi. Tako angka mana okelalan na masigi dena si wada cikampuna pacapurna yoni. Ada na tempat tari itu kayak itu. Angka mana? Yang kedua, angka mana okelalan na masigi liwa pacai cairan na tempat pisau ni itu. Meni je lepuh tadi macaimu bikata pacai cairan memang. Nomor telu angkama kulana no sige liwa sikit nah dapat pisau ni tu sikit. Mau dia tu mabasa ko dito no sikit nomor apa angkama ukulala na masige poji cerita jana tawe aja na. Tuha liman sagalahu ayufu ana yupinas. Ya komelo ko matareka aja na musale landro ale mu matareka galacce ni je jolo ale mu napam galacce te. Ya na tu persang matandala. Cece ko na cerita ko ta ada cerita tahu. Sila masabing kadere jadi ya mutul maru ala masalai ya komelo ki mite kapesai amatengan na tasi dia tahu tita bawan ya agamana aja na orang para na tita agamana na ita ya kumakanja ya agamana insyaallah makanja amatengan na itu mungkin ya nakapang ada das piringara maka pada pertukangi tanapodo na barakai pong Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah nale de cingok ko kata to mapedato he coba no koryasi kadire nule de popajai ko udah Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.